srpska izreka svaki početak je težak i što je izreka. Dakle, u početku jeste, naravno, treba vremena dok se čovjek snađe, dok se sada prilagodi nekim novim okolnostima, dok pronađete elementarne stvari kao što je stan, ne znam, gde, šta, kako regulisati gradski prevoz i tako da je malo da upozna grad. Tako da, ali to je, da kažem, veoma brzo išlo. Početak je bio čudan, to jest bilo mi je teško da se naviknem jer sam došao sam i prvi utisci su bili jako lepi. Ljudi su veoma prijatni, preduzimljivi, predusetljivi. Možeš da ih pitaš sve što ti nije jasno, pomognu ti vide da si stranac. Želeo sam da živim u studentskom domu, međutim, zbog administracije tu je bio neki problem, to jest kasno su krenuli da mi traže po domu mesto i onda su krenuli da traže stan i to je vjerojatno bilo jednostavnija varijanta, ali kažem, meni je bilo predivno iskustvo, pošto je to nemački student, to jest Nemica i mogu sam da pričam i na nemačkom. Živio sam praktično sve vreme boravka u studentskom domu koji sam našao prosto preko tih sajtova i informatora koji sadrže spiskove svih studentskih domova, što privatnih, što ne znam, u vlasništvu nekih institucija u Freiburgu i onda sam naravno gledao koje su tu najpovoljnije opcije, tako da sam na kraju bio u jednom studentskom domu na periferiji Freiburga u jako lepom okruženju. Za nekoga ko odlazi odavde, pogotovo iz početka, kad još uvek nema tamo kome da se obrati, bilo bi od velike pomoći, to je recimo bilo moje iskustvo, da se malo taj kandidat isprati i na taj način što će mu se pomoći da mu se tamo i obezbedi smeštaj. Imao sam kontakt sa svima, dakle i sa Nemcima i sa drugim, najmanje sa Srbima, ali sa drugim studentima koji dolaze sa drugih zemalja i to je prednost velikih univerzitetskih centara. Freiburg jeste jedan univerzitet koji ima dugu tradiciju razmene studenta, dolaze studenti iz svih delova sveta i to je zaista bila jako dobra prilika da se sretnu studenti sa mnogim, sam kažem, ostao prijatelj do danas i praktično sa svih kontinenta, od Južne Amerike, Severne Amerike, Azije, različitih evropskih zemalja, Afrike. Rekao bih da sam imao podjednako kontakta i sa nemačkim i sa stranim studentima, možda više vremenski sa nemačkim, zato što sam radio u Nemačkom institutu, to je domaći institut, nije internacionalni, a stranih studente sam viđao na putovanjima po Nemačkoj preko jeste i drugih organizacija. I ja sam lično imao problem sa time što sam boravio više puta, mnogo puta, ali u kraćim vremenskim periodima, pa sam svaki put sa tim korišćenjem, tečnim korišćenjem nemačkog jako napredovao, a onda do sledećeg odlaska sam gubio veliki fond reči, pa sam, nemajući umeđu vremenu načina i nemajući sa kim da komuniciram, da bi održavao. I ono što je za mene mnogo važnije je da ja imam potpuno nesmetan mogućnost da pratim literaturu na nemačkom koja se tiče moje oblasti, moje tehničke oblasti kojom se ja bavim, što praktično znatno olakšava posao, jer mogu da pratim i naučne časopise i članke i sve što se objavlja na nemačkom, jer terminologiju sam potpuno savladao u moje oblasti. Tako da nisam aktivno ništa radio sem čitanja novina i tako. Nemam sa kim da pričam, to je samo sa tim ljudima sa kojima se čujem preko Skype. Pa mislim dobro, naravno kad sam bio tamo sam pregovorio mnogo bolje i prosto svaki dan u tamo okruženju moraš da koristiš nemački i onda je bio zaista na nekom zadovoljavajućem nivou. Branio sam doktorsku tezu na nemačkom.